Hey guys, welcome back again to another new video. Pini banggela bang, so video semarang ko gathe banggela lo. Kila bangge totally injustice, kopi injustice mas teme nali teman nang than po, nali teman nus teme nang share ponik po. Anutin teme chinita hai po, Facebook lo teme WhatsApp lo teme anutin social media platform lo teme cethang pon bom lo. Alam banggela lo. Lang lok so pin cut wrong pi wrong akis teme anutin teme chini lo. Ki inut school staff teacher moneswar kalita kang bucok ajok dom arong asor tumpan stame ekdom la staff tumpan stame kepasik sak mate arni wang ke torture hede approve ka pen stame arni wang stame custody lang ponpo angke pasik sak lam karju angke to labang chok la tame palit access lit jada lamang ke lalo inut ani afan me police tum pon lo lapen pon lo arju pon bom la feedback ke enut police thur tutsi hor ingri pa me jun pa me si alang li fan stame untik chenek lo untik sap lo lapen labange total injustice labange chokche labange torture to death lo labange against the law lo hathe latum thenglong le la son custody long ke pon ben ke la ke against human right lo non bang ke lalautin akar biarat atum hasa me pachini nang lapen pachithang lason koson lo lason jong si lason bom pulodang thedi itum chepang tang nang puit lapen nang litum jong si google long search tame labang ke long ikbek bo ki police tum torture legal ma pu thage di that obviously answer dui am things tame chini ta hai po ki it's totally illegal to for the police to beat or threaten like custody long ki bi pen ke sap ke theng ke chok chil hai di chok masi chok che mo ko la son nang klang thurok dai ma di la si tumbang chepang tang nang po itumbang voice tame race nang po lahai lo itum lahai langding nang ni jong si langding blo tang te anso se latom tame momos tame la son la puson claim thu bom ji la si labang so videos tame share tha la pen la